he namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel yeah of course yeah ta khela la jibi the caterpillar man of war yeah le nga ta khili nga vele bini mengan there president so yeah kube na live ya man of war la ku busy blend but before ifika la la ore da wona into ku live ya ku live yi komisa timato ku anga join mayibuye nge meal swo anga tirhi na van'wana swa fail swilo sweswo swo velo of course I fika itsala ya hi tweni live ya yona talk ndeka yini la sure yeah let's go ku hasha rhongo ni nga xi endla ko network ya man of war ku hala ayi Jim the Caterpillar man of war vatukulu va Gwembena Dzavani Vatsonga va ka hina ma vona mina ni vo tala monzonda ene vo tala minizonda la swa ti beef me lexi endla ku tshama ni khe ni vulavula hi Beni ngo vo tala mi ngo why u vulavula hi Beni i timhaka ta ku there is something ni xi vonaka hi Beni there is something ni xi vonaka hi Beni lexi n'we mo ka mi nga xi voneki and swi ni twisa ku vava too much because n'we Beni mi n'wi followa ngopfu ene Beni a nga la ku endla swilo swa right ka rixaka ra Vatsonga Beni fanekele a teka ti-differences na ti-hate kumbe ku ri ku divide rixaka ra ka hina hi hlangana ku tirhiwa hina hi lava ku tirhiwa swa vo AADP swa feyila sweswo a yi ri koho AADP a yi nga compete na political party na yin'we ya rixaka ra Vatsonga se sweswi ku na Mayibuye Afrika Floyd i Mutsonga i wa ka hina rixaka ra ka hina ri lava varhangeri ri lava varhangeli political party leyi nga ta representa rixaka ra ka hina tanihiloko mi swi vona ku tinxaka tin'wana ti khomanini I don't expect munhu wa ku fana na Beni ku wa ha ta kombana Mr Poster Ntiwo I don't expect ku vanhu lava hi nga na ti-beef vanhu lava va nga na ti-beef ka ti-artist kumbe rizondo kumbe ku tlanga minenge ka rixaka ra ka hina swa ha ta ya mahlweni ehenhleni ka political party leyiwani we need to work together mina I can sacrifice my hate ni nga vulavuli hi Beni loko ku Beni i ta endla swilo leswi nga ta benefitisa rixaka ra Vatsonga Machangana okay yeah before man of war ya mahlweni point yi le ku twale yona ha AADP yona yi wele ka swilo swo feyila yona ha yi feyile ku feyila ntiyiso however the party already that ri kota Vatsonga if you can remember well man of war so hi nga vuli ku AADP yi khombeta yi ri yoxa ti ri kona tin'wana ti-party leta yi khombeta ta Vatsonga yona yo fika yi feyila vele ku vula ka Brad Thomas la a feyila sweswo leswa swa wani mandla ne swa wani mandla ne swa feyila hinkwaswo leswa mi nga swi vulavula swa wani mandla ne ku ri loko munhu o dona hi wani mandla ne swa feyila hinkwaswo yeah so kona it's a fact AADP fairing swo swa ha xi hundza it's a fact man of war so yeah so shock ideology nga tirhisa leyo the reason yo va vo Papa Penny vele va suke va ka vo MK va nga eka vo mraka phanda hi nga tirhisa ideology leyo ku ri timhaka to vele ka ti-beef and stuff so point ya twala yona ya le yeah I guess so and stuff so yeah let's go loko ri ku Beni i ta endla swilo leswi swi nga ta hlanganisa rixaka ra ka hina loko ni ku katsa ni ku ri rixaka ra Vatsonga Machangana katsa i timhaka ta ku vanhu va Bush va tivitana Machangana ku ri ku a xikolweni va dyondza Xitsonga that's why mi twa mina ni ku ni Mitsonga vona va ku va eMachangana that's why ni ku Matsonga Machangana rixaka ra mina a no va bad in that way mali leswaku Beni i ta vuyisa AADP ku ri na Mayibuye ku ri AADP a yi tirhangi kahle ka nhlawulo lowu nga hindza yi ta disturba Mayibuye no sweswo a swi nge tirhi a swa feyila sweswo Beni a tirha na van'wana a bojo hinkwenu ku ri rixaka ra Vatsonga hinkwenu hi fanekele hi hlangana hi ta kota ku va na varhangeri vanhu lava nga ta hi representa hi ta kota ku lwela leswi nga swa hina hi ri hinkwenu ku nga ri na wun'we loyi a nga ta ku hayi hala mi nga yi lwanga kahle no mani ka rixaka ra ka hina swilo sweswo swi fanele swi hela we need to work together
mara swi ta pasa hi menofo mirhangaphandle swi ta pasa ka sayiti rolo or swi ta feyila swi ta pasa yi ta pfumela we need to stand together va Mr Post hinkwato ti-influencer va Master Xitsonga hinkwenu hi ri Vatsonga we need to stand together kusuka ka Malamulele ku ya fika a Bush na lava ti vitanaka Machangana mina a hi lava a ndzi na Oh, thanks for the mention, Shan Promoter Menofo. Yeah, na khensa ku vitira mi ri vitaro swa kala phela hey let's go. mavona mehe n'wini to ka ma swi twisisi swilo leswi loko ni ku noka tribalism ni ri noka tribalism because we need a foundation, we have a platform. Floyd ina ntokoto wukulukumba ka swa tipolitiki Beni ina ntokoto ka swa tipolitiki I tirhini ka EFF hi swo swi ni twisa ku vava ngopfu ku mehe why Beni a nga lavi ku kondletela vun'we. We need to take the differences ti veka aside rixaka ra ka hina hi sele endzhaku swa AADP swa feyila Beni a tirhi na van'wana finish and clear guys a tirhi na van'wana Beni a sacrifice a swi rhandzaka for the sake ya ku lwela rixaka ra ka hina hi leswi ni kombela ku swo ntsena loko u kota ku ta swa ku fana sweswo ni ta miyela ni nge vulavuli yena ni ta miyela ntamiyela ni vulavula hi yena because influencer leyi a nga na yoho ka rixaka ra ka hina yi ta onha and we need these numbers, we need the vote leti ti fanekele ku tuhuma ka rixaka ra ka hina hi ta kota ku kuma tisiti timbirhi tinharhu mune a palamende. Beni a kha ku ye I lava ku ya nghena a palamende a kha ku lava ku ya nghena a palamende I ta a ya nghena a palamende na va Floyd. We need this number. We need this number. We need this number. We must work together. Seriously. I never bad in that way. Me na ni sanva vocal it mata ku Beni Mona music Dini war everything really successful, everything she sharp, she sharp. I want you or hit right queen couldn't what a piece kahle in queen man rixaka ra ka hina ri ni dava rhangeri I salele andaku tango. Okay. Mi twa menofo na ku loko swi ri kha ni swi langutisa ku na potential mi nga ma fika na clip yaleyi leyi nga yi vekela of course Floyd Shivambu of course a kha mendela Benny Mayengani no n'wi ndhundhuzela ku kombisa power ya yena in the music industry no kombisa ku va na power so swi tikombi na ku Benny Mayengani a nga joina MK ndzi loko MK sorry a nga yi joina Mayboy ku na possibility yo karhi yo a nga joina because vanhu lava kumanaka swi tikomba va tsakelana a va na ti-issues against each other so ku nga va na potential yo karhi yo Benny Mayengani a ya ka Mayboy it's possible mara nona tive menofo since Benny Mayengani a nge tshiki beef ka mundzuku wa Xitsonga ku swi nga va na influence ya njhani swi ta va na influence ku stele na and ante loko va pheni na yo ya kwale xana Benny Mayengani I ta pfumela ku ya ka Mayboy na yale fike hi langute xintu na ku ye bit complicated nyana loko ri Benny Mayengani very wa ha ri ka music and swo boha a beefa very a beefa Mr Post so I read nga ma hleketa hi swona very na Floyd Shivambu of course a posting a ra Benny Mayengani va kha va cina le pants ka birthday celebration ya the twins. So it does not have an issue. So kona opening iko. However, men of road kanina nang samina Benny Mayengani anget tshiki music idiwo. Swilo swi swona ku Benny Mayengani anga na swona na timbiti ta nga na tona na yiliya voka boha ku fika na update ta vula like hi komba la nga yi update angi. Na hela in Benny Mayengani at night. Swilo swa nga swi fikela Benny Mayengani hinkwaswo. It's through music. Through music. And the music wona nga n'wi pfulela vhele even ku va a va a ri kusuhana swikhokho hi swikhulu na swona swi endla ti-events ku na ti-events to tala swi va kha swi ti endliwa hi swikhulu maybe mi kha mi nga swi tivi so na va kota ku va kha benefita in that way so ya hi yaleyo ndhawu ya Benny Mayengani hi ndlela at night it's very beautiful tanihi sweswi mi swi vona kwalano so a ni tivi menofo Benny Mayengani a nge tshiki music and the beef hi yin'we ya swilo leswi nga endla ku a fika laha nga kona in overall beef yi n'wi pushini swinene Benny Mayengani yi n'wi commercializini loko languta na malambani leti yari ku ti ba laha a swi ze swi fika laha because a va kha va kha ka bayini music wa beef a swi ngo fika njhe so I don't know menofo
I don't know. Music ungitele mali yo tala mahenga. I don't know. Because I remember you were suggesting that Ben Mangan fika tshika na music. Loko sa sungula I remember loko sa sungula mhaka ya AADP, I remember. So until unless if beef it tshika mahenga, but I doubt because Ben and Mr. Poso wa fika a hakela. Tower is stuck in le fika a hakela in December. So nto iva complicated in that format of because still even if you look mahenga or join that lay, you can still say it's causing division since he's continuing with the beef. My one of hinga engage ayitoko ri yini hi leswi loko ri amgeza swi ka va ta ku subscribe.